سلااو ڕێز تەماشەفان هێجا بولتانە دەمەژمێر شەشە هێوارێ جووارە پێشکەش بکەم دەستپێکێدا گرنگترین سەرنووچە. چەکدارên ciwanên şoreşger yên bi ser PKK ve heft zarokên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê revandin. Heta niha jî tu agahî û zanyariyek li ser wan tune ye. Siyasetmedarên Kurd dibêjin fişara çekdarên PKK li ser malbatên hêzên pêşmergeyên leşkerê Roj da ku dilsoziya xwe ji rejima Esed re bidin xuyakirin. Hevpeymaniya navdewletî dibêje hêzên pêşmerge cihê baweriyê ne û ew şanaziyê bi hevpeymanên xwe dikin. Dobara slav. Muhammed İsmail serokê şanda danostankar ya anekesê serdana bargeha nûneretiya Herêma Kurdistanê ya anekesê kir û li gel endamên nûneretiyê civiya. Di civînê de dawîn pêşhateyên rewşa siyasî bi giştî ya Rojavayê Kurdistanê hate gengeşekirin. Ji alê xwe ve Muhammed İsmail bi hûrgulî behsa pêşhateyên dawiyê yên derbarê danostandinên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û astangên ku têne pîşiya van danostandinan kir. Bi tenê di hefteyekê de navê heft zarokên Kurd yên ji alê çekdarên ciwanên şoreşger yên bi ser PKK ve hatine revandin ji bo leşkeriya neçar hatine birin diyar bûn. Ew zarok jî temenên wan jêr 18 salî ne. Sê ji derbeder û koçberkiriyên Efrînê ne, sê jî ji şêniyên Amûdê ne, yek jî ji Dêrikê ye. Li gorî agahên bi destê me ketine navên zarokên ku hatine revandin ev in. Abir Castro Abdulaziz 15 salî ku bi xwe ji gundê Plêsiyê yê bi ser Dêrikê ve ye û nişteciya Qamişloyê ji beriya du heyvan ve hatiye revandin û rewşa wê ya tenduristî ne arame. Evîn Celal Xelîl ew jî 15 salî ye yekşema borî hate revandin tevî ku nexweş e û rewşa wê ya tenduristî ne baş e ji alê wan çekdaran ve hate revandin. Ayana İdris İbrahim 16 salî ye li pêşiya dibistana xwe li bajarê Amûdê ji aliyê heman çekdaran ve hatiye revandin. Hediye Abdurrahîm Anter 15 salî ye ew jî ji bajarê Amûdê ye li bajarê Amûdê hatiye revandin. Sidra Xelîl İbrahim ji gundê Ebûdanê yê navçe Bilbilê yê Efrînê ye di şeşê mehê de li taxa Şêx Mexsûda Helebê hatiye revandin. Muhammed Abdobozo ji gundê Keferdelê yê navçe Cindirêsê ya Efrînê ye ji kampên koçberkiriyên Efrînê ku bi şehbayê tên naskirin hatiye revandin. Abdurrahman Ahmed Biro ji gundê Rûta yê navçeya Mabata ya Efrînê ye li taxa Eşrefiyê ya Helebê hate revandin ew jî tûşî gelek nexweşiyan hatiye û rewşa wî ya tenduristî xerab e. تماشاوانên birêz bêhtir em ê li ser vê mijarê rawestin. Zêberê xwe bidin bajarê Amûdê li cem mêvana xwe Belqîz dayika zaroka revandî ya bi navê Evîn Celal Xelîl bizanibin ka hûrguliyên revandina wê çi ne. Xanim Belqîz dema te baş be keça te ji kengî ve hatiye revandin çawa hate revandin. خانم بلقیس اگر تو دنگی مدکی مدخواستم بزن بن
کچاته اوین جلال خلیل چاوا هات رواندن جکنگی و رواندیه و آگاهی لسر توننه کچکام ناوی اوین جلال خلیله بله مالدي 10,006 رجال لحدي ايفاري نما خياكر و يعني ما ناسكر انه فا جواني شو رجقر او برنا لكدري بو يعني البيشا مالها طرفاندن لكدري بو ام نزعن ما يندي ما دي جنن مدرسه يابو المالي بو بس تلو ناس نزعن وچاوا زانی جوان شورشگر رواندنه بري تليفوني واجوا بس على تبوا انا اوین بتنه یان کسک حواله کدن پیره هبو بري ده حوالي بيرنسي حوالي هفدونه هر سي هاتن رواندن حرسي حوالي هفدون وحرسي قاصر وحرسي مالدي 10,006 نافن حوال نوان چنه خانم بلقیس اگر تجمره ببیجی حوالي وانجي نافيكي آيانا عن آيانا إبراهيم بله ونافي آدن هدية عنتر ها يعني هدية وآيانا وكاتشاتا بهفدورا بون ضمكو هاتنا رواندن بهفدورا عندنا بري كوارن رواندن تجاران راستي قفو تهديدان دهاتن يعني وتزانيكو جوان شورشگر چکدار جوان شورشگر دخوازن وان برا وین جبو لشکریان نچار ايه نزعن تشتي يعني تشتي ما مدبوتن بس بقولوا فترات هذه يعني بيقولوا نقل كي مزبوطه بيقولوا في عقلي والي يستبون يعني هون شون كدره وبري خدا كدره خانم بلقيس ما بري خدا قامش له مكتب حمايه الطفوله شو نسايشه امچون وزارتي امچون قلق درا بس ما تشتكي دنكر چه جوارا گوتن نویزگاه پاراستنا زاروکان چه جوارا گوتن اجمر جو امي نافيان لكن وان شاء الله ويل وبقر بس حتى انا تستمر اما لا مجد جواتني يعني وهول دوا محاولة كركو هون خوابقهن كسكي بربرس كسكي ام بيجن مظلوم كوباني فرماندار قصد داكو تشيروكا كاتشاتا وهفال نويت جوارا ببيجي بلي ما قلت ما محاولات ومخبقين يعني تشيش ترى دوكوتن دما كنت تحاول تهول ضدا تشيش ترى دوكوتن لما بنقدر عندي تقام دنجي خزوار دستان تقاسي ام ما تحاولان ام تواصل بوار بكن لما بنقدر عندي يعني ها كاتشاتا وهفال نويل كدرين وكو اغاهين بردستي وكتنا تشتيقوا ما بيزيد بخامسين يعني اولاي اكيد الخامسين انا شكرا ما خود دوباره بك تشتيوا بيستي بس انك دنجيتا هاتا برين اولي اكيد لقام شلوبون بله بس يعني حتى دوجي بيرزي القام شلوبون انا اكيد انا من مازان بس على الاكيد لقام شلونه طب تلفوني بوان اخفي خانم بلقيس بكيره بكاتشا خورا لا تلفوني وان جوا استندنا جوان ستاند او بربرصا كو كاتشاتا وهفال ويرا فاندنا تذكريش مرة اشكرا بكي ناسنامه وكيا تشاوا بورا تعامل كل تشي جوارا قوتن كي يعني او بربرصا كو كاتشاتا رافانديا اي امنزان بكي رافاندي وتليفون بري جوا بس فينن هفالها ويشتغل كنت انا عن برنامج بله باشا بانجاكتا هفالها ميدياي ولود بيجن بله بانجاكتا رسالكتا قرت تقاري بيجي كرامكا ام بهيفيني جو كتكامل مفقرة ام تنكي خد جينن نظاماتي حقوقي انساني مظلوم عرضي جو زارو كامل مفقرين يجبر جو جيوا
مدرسه وان مالي وان هيم سوتشكن هيم قاصرن. بله قالك سباس جبو خانم بلقيس دايكا افين جلال خليل كو افين جلال خليل وايانا وهديه هرسي زاروكن جير 18 سالينه جباجار عموده بهفره یکشنبه بوری هاتن رواندن و حتی رجایی روزی تو آگاهیک لسر وان تونیه گلک سپاس جبو بشتر بوناته تماشاوان برز یکسر از بر خوبدم باجار قامشلو لجم خانم تازه دایکا کچ رواندی ابناو عبیر کاسترو عبدالعزیز کو اوجیش بریا دو مهان و هاتیه رواندن خانم تازه دم باش سپاس جبو بشتر بوناته ام دخوازم تجی جمره بحثا چیروکا رواندنا یا جی تاوانا رواندنا کچ اخوات جمره بکی هون بکوکا خوش خلق دیری کنه یان ولقام شلورو نشتینه چاوا هات رواندن چاوا وزانی کوکا چاوا هاتی رواندن کچا من جمالی درکت روجا سه شمی دوی هیدی دوره ساعت یک هبو هنزا ساعت 12 و نیم زمان درکت قلت يا دي زي بدي نسوكن بلاك جامو ده كتشان بدي كتشان من اخيري ده دقيقه اخيرا جو وضعك كامل طبيعي يجبت يعني بانها تنالي مش تلفوناوي ده تلفوناوي ليه ده مذكرن مقول الله بلتي بريده باك تشامتي منه نزيك مع هداوش جمع كتشام من نفقرة بله كتشام من أزواج هدي توم حديقي قرام من نزاني ببتي علي دبيض من قلب زحمته القرام ساعات دو ده دقائق بركتم زمالي كاش كم 6 دقائق كتشكش مرة ليدا جو كتشاتا شمال دركتنا مدريا جو كتشاتا ضغط المكريا وسرمن كان جا جو تجامني قالك عاجز بيو دبيون علمي بي بيخن جو عم بالعادة تصير ولا زي علم نادنوا أول يكي علم دايتا كتشاتا بهامن كتشاتا مبر ويس لدو مبر كيف او بطرة اخفية خانم تازه كتشكت بو نافي من علينا بتشترى مجر بو نافي تشيا ورزونجو مقير دان ازقريم الخدا مقو كتشام قاصرة كتشام نخشن بله تا هول دا تخا يعني تبيرا بايوندي بكي باخفي تشترى قوتن حموه راستي ما براستي جوابا مدان يعني ازدغشان دم هيك ازدركن دركي يعني خيلاتكن فرادكن بختن خاين ام نبوارنا تشو كيجان مركزي كيجان نافندي تجوان را تشيروكا كاجافاغوت حماية الطفل اسوي تلاقي من متحدة علاقاتي حسكي حتى ما يلبي حتى التمر درك من هشت علاقاتي قامش لو دجاج سجاج شوم يعني كس حاضر بوتن يعني راس بر انزانم بس يعني قال لك ام اوكرن وقال لك كادرو اشتغالي ناخذ واجعان بنما بجيك تم قاصره باز صار عند حسالي يدبن ام بوز صال يجي دبن هركس يدبن باش هناكي بحثا كاتشا خوبك خانم تازه يعني چند سالی بو چه دخواند وکو آگاهی بردست مکتن کوراو شویه تندرستی یا صحی هناکی نباشه كتا من خوشة من دورة صفية أصبحي فكرنا كتا من 2006 والدي كتا من نقص كل سبيريا دكتوري جو يعني بقي مرحلة فتقلت جرب به كتا من دناني وكرسيا حموش كالستنة جديد
يعني كتام راستي صحته باش المستشفى. باشا وقتاكو هندوتشون مكتب حماية الطفل اف نافاندن اسايشي يعني اشترى تشدقوتن حجتها وان تشبو بهانيا وان تشبو حماية الطفل قلت جو أمينة به مهلدا رقاي وين هج رقاي هيك تدي و تا بله تخواست کو مظلوم کوبانی ببینه تا طلب کرد تا دخواست کرد مدا خوازة هر يعني إيشام قال لك مزنة بله بس خانم تازه تا بحث کرد تا گو دوی هیوی هاتیه رواندن دوی وی هیوی یان هیوا بوری بو نا دوي في هيفي دوی وی هیوی روجا سي شمي ساعات دوز دوني مال بركت حتی ها تو نه پیرا آخویه و نه تزانی کال کدریه عاول مطالبة كتاخد قدفين متشتك يعني أملا منما مجو بس أز ببينم أمل إنما مجو بس أز دنجي يعني تأملي منين بله اخافتنا تا ضویه چیه خانم تازه یعنی رسالت نامه تا پیامت چیه کرم که بیش كتعمل لو قاصرة بقرين الأولى دي تدا كذبات تدا كدينا وشوطاندن وأفتشتهني يوميا تشد بي إيرو نفسي إيرو القامج لو دكوركش مدرسة برنا يعني ولو بي يعني نيزيك وندور وقال لك وضع نخوش به بله گلک سپاس جبو خانم تازه دایکا عبیر کاسترو عبدالعزیز کو دوی وی هیوی او کچ هاتیه رواندن جالیه چکدارین جوانی شورشگر و لباجار قامشلو حتی نهاجی تو آگاهی لسرتونن گلک سپاس جبو بشتار بوناته تماشاوانین برز لسر وی مجاره امی راوستن لدوار شروع کردن و سیاسی امی بهتر راوستن که مترسین و دیارده بردوامیا و دیارده چنه دوی چواره کرن ما میوانداریا سیاستمدار حسن مشکینی جالمانیا به مره مکریه ما مستا حسن دم باش سپاس جبو بشتر بونته بگمان تا اخافتنا هر دو دایکین کرد تا گهدار کرن یعنی یا هری داوی دمکو یعنی 7 زاروک هاتن رواندن بحثاویه که تکرن کو ایروجی 2 زاروک لقامش لو هاتن رواندن بدهان زاروک حتنا چارنویس وان ندیاره بگمان اف دیارده سال 2000 جدما کو پیده و چکدارین جوان شورشگر هاتنه اف دیارده بردامه پرس دفر دعوه دوی چواره کرن حتی کو اف دیارده وره راوستاندن الاسلام وريف جوتا وبيفانيتا وكرماند ارك تيفي دنجي من المفدقر شكرماتا يعني مثلا رباندنا زاروكا او تشكدار بوناوان دبي مره فقر اللي صار يعني تاسيسا PKK او د سیستم او د رباندنا زاروكا كردي مي باكور نافي PKK قرن كرد قليل كرداد قليلن يعني افد كرتورا وان دي دنجي من المفدقر براسيز زانم باشه ما مستحسن نظام بگر هفکاری من بمر علی کاربن و کیشه و پرتگری که چهار سر بکن يعني اف سوجي هاني قتي كرن اف سوجي كي حق جواك دي وحق انسانيت دي تش بروتوكول الدنيا هاتن نبيساندن جو ما في زاروكا بمساله تجريم دكن يعني سوجي كي فرقرانه اف سوجي هاني اف جبو يعني برسفا برساته اف جريداي يعني السرمه بقشا روشنبير انساني نورمال بارتي ريخستين دبي امكار كي بكن يعني مثلا رفاز زاروكا بسكن وقت ما مستحسن يعني براستي حروش زاروك تنا رفاندن و چارەسەری ژێر نایدیتن یعنی سیناریۆ من بجێ پیشیا مەیە مەدید کو چاوە ئەف بریار لە من بجێ هاتە هەلوەشاندن خەڵک داکاتن کۆلانان ئەف بریال هەلوەشاندن ها لەشکرێ ناچار لەوێ دەرێت تونەیە کارێک وەک چاوە دەوێ وەرەکردن اف يك جي اللي انا روشا ملتي متي درباس بي براستي نكاري في كاري بك اف جمتي خوستن بيتر كسي انا لاوروبا ولجدرفاي ولات قال لك ريحانه ايرورو امريكا واوروبا دانو سندنه بيادير دكن
كريخ وك حليف شخور دبينن دبيت ايرو راي العام العالمي قشي بحر كينت بدو خواني كرن وبيدا بشكل جبككيه افكسني ترولستن نبس يعني زاروكا درافينه يعني خورتي ما وندا دكين خلكت حبسات دكوجين بحزاره سوجي قلكي جران هي دكن زاروكا مج مدرسه قد دكن يعني ايدي بس جمره ام تبايي يعني وانجماجي براسي ام خنا حركين يعني افكاري ايرو بيدا دك كاركي يعني قلكي خراب حقي كرداده كرد نهشتن يعني لجمتي خوستن ايرو كاري دبلوماسي ام دركب الكولانا لاوروبا ام مش خلكير بيجن ايدي بس دعما بانكا سانا بكن بشكرتيا بس بكن باني هاني انساني حسن شما حطنها لاوروبا چالاکیک وها در نکتیه یعنی هون وکو سیاست مدار روشنبیر چالاکوان روزنامه‌وان چاودیر شما هون يعني بيجن كاركي وها ناكن خلكي يعني جواكا نافذولتي بي بحسني كوتشتكي وها الرجافاي كردستاني تشي دبه زاروك تن رافاندن سركردات تن رافاندن جانا سياسي تي قركرن شما تشتك وها الرجافاي الاوروباي ناي بريفا برن براستي هات كرن يعني هات سالي بوريدي قال لك هات كرن لان نقور وين مستوى قتي خوستن ايرورو بحزاري كارات كاربكي كارني توعوينه كارني سياسينه مصطفى يعني مستوى جواكا سيفيل ام كارن حزار كاريبكين فيديوهات ادرخينن زاروك يعني دبي زاروك جي دبي ام كارن ام بكين زاروك اربجن دوري بانك سنان هرن وانا كسني تروليستن افدنجي بي زاروك غاشت مي زاروك غباب دايكا خرت شغله يعني غريه كبراتينه تشكي يعني عاقل قبول ناكر الدبي ام جوان كسنار جبيجن افكسي ايرو بيشتاوان دغرن خكرن روشنبير وحقوق ناس كرمكن بقرن هرن ودراو زارك خبشينن تفيدي زارك خوانين اوروبا دي بستانا دن وحياتك رفاهي دجين وجي خلقير بيجن نبيجن فانا تروليستن ونبيجن فانا زاروكا درافينن جبر كردن يا بو كرمكن زارك خبشينن شما زارك خرفادن اوروبا يعني دبي مرح حدك جوان جير دين يعني ايدي براستي ناي تحمل كرن دنجي وزاروكي هات مي يعني بلا نبوي او دنج بس ليش برهات براستي يعني دلي كفرا ديشه اركي مالباطن شيء ما مستحسن ايرو يعني قالك مالباط قليو غازنان دكن دبيجن مجي زاروكان تينا ششتن مالباط دفيا كده يعني اوجي اركي وان شيء زاني ما مرسلا يعني هناك دبيجن والله بقى نرى عندنا زاروكا دخابينن زاروكا دبن حيجده سالار تبتشرنجي بيفن نابيوي رفاندنه نابيوي خطفه اختفاء قسري يعني نابي زاروك ناخذي بريار ناخذي قرار ابسوجك قلتي جرانو مزنه وبراستيجي ما يعني ام دبن اركاوان شي يعني مالباتي وان مبتدئ هشتنه بخدي ما مالباتي وان يعني براسي ملتنا بخدي ما يكس بشتاوان ناقري يعني كان حبي سر دستات مارتن او جي تهديد جوار دهرن بكشتنه وبتهديد عليوان الودران وقت مثلا بيشمركي مي روش تهديد مالباتي وان دكن يعني ايدي دبي ترسنا مين ديواري ترسي بيش كان عندن ام حكتي بيش جملتي اخرى وبيت جريمتها هاني حتى محاكمه وليده ام دعوه وان راكن يعني دبي دعوه الباكاكي بيراكرن البيادي بيراكرن لسياسه مداري بيادي بيراكرن البيدراجي ولورجي رمضان زاروكا سوجكي برمزنه اگر اف دي ار دي ام ترسيدار لروجافاي كردستان بردوام كر انجام وي چبه انجام انا خوانيت كردستان بالا بو يكسر نماي براسي اتشان زاروكي مانه يعني اوانجي ياجي دوري خوندني دكن وياجي واندرافينن ويا وان ترسينن جبوغا برافني يعني سيستما بكاكا هاتي اباكرن سروي او تجي كردايتي تجي ما في كرداي تجي هبونا كرداي دبي ام حقتي ناس بكن دبي دوستي ويجي كسي باك بي مثلا ناس بكن بكاكا تما فاش كردار نينه بكاكا هاتي جباكا كردي خرابك دنجها جباكا كردي خرابك يعني دبي بين ناس كرن دبي كسني وقت ميراني دركبن ايدا ام بي مثلا نما تحمل كرن يعني افشان كردما ماي لبنر الكردستان تركي ايرورو لسرخته انما خل كردياتيت كم خدي دبن قشبونا بالي اردوغان ودهرت حتى دنجه خدنا اردوغان جبر فكاكا وسياستا فكاكا يعني جهولو خرابتر نما تيكرن يعني
وازي رحنا كدنيا بكم يعني سربي تشتيك شي تكرن كسنا هنا انجمانه دي بربرسياري انجمانه دهربن كونه بيدي اب عيبك برمزنو افسوجك برجران دي او كسبه حسب كرن براستی هم نخواست چه مجاره خودن که مجاره ما رفندنا زاروکانه از نجم جاری در کتم بله از نجم جاری در کتم نا اب اركي اللي صار بشتا انجمانه دبل همبرا وي بسكنه يرو ام خد بينن بربرسياري في ملتي يعني اب ام دجي سياسات وي بسكنه تكك بسكنه نعم هرب من كونيوان اب سوجكي برجران وتشك تشرو شمبير وتش سياسه مدار وحتى انسان نورمال قد تجي في سياسه فكنا سكنه او شريكه في سوجي جرانه اب ارك سر مليحه مو كرديه قال لك سباس جبو سياسه مدار حسن مشكيني جي المانيا تو ميفاني بو قال لك سباس جبو بشتار بوناتا ناواندا سوریه دادپروری و لپرسینه داخواست جدادگاه تاوانکاری نافدولتی کرکو و کلین درباره تاوان دژی مروفاتی که در حق پنابران ده لیونان هاتن انجام دان وره کرن لگوری که ناواندا سوریه جبو دادپروری و لپرسینه بلاف کریه لیریکفت 12 وی مه داخواست جکار گشتی دادگاه تاوانکاری نافدولتی کریه که و کلینه که درباره بنپیکرنین در مافه پنابران ده لیونان هاتن انجام دان بکه جبر لیونان باوی که ریباسکری ایریش و ریگری لپنابران تیکرن به وی سیاستا کویونان لدیجی پنابران بجی دکه گلک پنابر جمافی خواه یه مروفی به پار مانه وکه ناواندا نافبوری دبیجه ده دمابوری ده بلگه هاتنه آمده کرن وجبو دادگاه تاوان نافدولتی هاتنه پیشکش کرن دادگاه نافدولتی کار جبو کم کرنا تاوای آلیان دکه تاکو پشتوانیا وکولینی بکه دروین پیاده ده خلق حشتان ده زنجیره دروان یالدشی لشکرین روش و مالباتن وان لروجاوه کردستان بردوام دکه هرگولی ده وی راپورته ده پیاده ده بالافکرنا دروان و آراستکرنا تومتان بو لشکری روش لسرزار مالباتن وان بردوامه هر تومتکه کو پیاده دخوازه آراسته لشکری روش بکه مالباتن وان نچار دکه کو انگو تنام بکه خلکا هشتان جه زنجیرا دروین پیاده هاتیه بلاف کرن. دیده پیاده بزلالی همان اوتومتین کو بریانها آراسته لشکر روج و انجمن اجتماعی کرد سوریه دکرن لسر زار مالباتین لشکر روج آراستت که. تومتا یکی ده خلکا هشتان ده یا دروین پیاده اوه کو جوانین کرد جبر لشکریا نچار یا رژیم اسد جروجاوای کردستانی درکتنه و نجبر لشکریا پیاده یا نچاره. دورده پیاده دخوازه راستی لشکری خویانه چار لپشیا رایا گشتیا کردی و شیره. جبر پیاده بردوام ریبند لتوای باجار و باجاروکن روژاوای کردستان دیدانین دا کو جوانان دست سر بکه و بو لشکریان چار وان ببه. دراستی بهتره کرد روژاوای کردستان زاروکن خوش روژاوای کردستان درخستنه دا کو پیاده وانه به لشکریان چار و وانه ده کشتن. و دراوا دوی دخلک هشتان ده اوه کو جوان روژاوای کردستان به پریان تین رازی کرن دا کو تبلی ریزن لشکری روش ببین و ایدی اوه تبلی لشکری روش دبه نکار دفج ریزن لشکری روش برده. پیاده دورده دخوازه کریارین خوین هوانه در حق جوان روژاوای کردستانی و شیره. جبر پیاده جوانین کرد دربینا وان دشینه قندیله. کو پک کسک جناوا ریزن وی جودا ببه وان دکوژه یانجی مالباتین وان وکرهینه دگره. دوستا نضال ایبو باشترین بلگه لسر کریارن پیاده. جبر دمانها ده جی هر پیشمرگه کی لشکر روش دفج ریزن لشکر روش برده آزاده. هروها پیاده بردوام تومتا عمالت آراسته انجمن اجتماعی کرد سوریه دکر و دبیجه کو انکسی به فرمان ترکیه کاردکه. لیده دمانها دوی تومته لسر زار مالبات لشکر روش آراسته انکسی و لشکر روش دکه. دورده پیاده دخوازه جبیره خلکی ببه کو پککه و باسکنوه نل سر دست ارگنکونا ترکیه و استخبارات ولات داگیرکرین کردستانی هاتنه دامزراندن و توای خوسته کو پیلان وی لدجی کردان بجیدکن جو کشتن بنچاف کرن رواندن دربدر کرن کوچبر کرن و ایران کرن آباجار و باجاروکن کردان لهر چار پرچین کردستانی
هروها پیاده دوی ویدیوی ده و بیروکه دناوا جواکه ده دچینه که آسایی باف کر بکجه برابرا بکجه جبر اویک جه آرمان جو بناغین کوپککه و پیاده لسر هاتنه آوا کرن دور ده پیویسا گوتنا نویسکار هوشنگ اوسه نویج بیر کرن دما کو گوت الهام احمد گلی خوشکا خوکر که حسکرین دکه لگل هوالکی خواه او جی به مبستا روسی پیکرین لپیشیا سرکرده این قندیله و تکسکرنا پیمانش بو پککه پیاده بردوامی دروین خود دبیجه که هریما کردستانه نهیلا خلک روژاوای کردستانه در باسی هریمه ببه دا کوچار سریه ورگره اوین لهریما کردستانه نه و لشکر روژن نکردن. پیاده ورده دخوازه به دروا شاخدار دخوازه جبیره خلکی ببه که پیاده بتنه خلکی خواه و او کسین که بسرونه دشینه هریما کردستانه وکن خوش و خلک آسایی و یه شایسته ورگرتنا چار سریه نه ناینه شاندن. انجمن اجتماعی کرد لسوریه لشکر روج فروتنه لیلیشونا پیاده و گوتینه بکه پیویس بو جکس و کار و چکدارین خوره راستیا کشتنا بهتر جه 400 جوان روژاوای کردستانه دشار سرکانیه ده به یک جاری بیجه که همو ده تونل پیاده ده هاتنا فتساندن حتی وکنها ترمیوان ده تونلاندنه. هروها یک جه دروین پیاده بلاف کریه اوه که آسایی لشکر روژ وگرنه سرخاکا خواه دا که بروانیت برخاکا روژاوای کردستانی ده بکه. لشکر روژ شریب را کجیت که. دور دا پیاده راستی ردکرنا خواه جوگر لشکر روژ و چیره. جبر پیاده وگر لشکر روژ با روژاوای کردستانی رد که. به وگر لشکر روژ تبوهای کجبوی پیاده و توایا باز که بسر و نامینه و چکدارین پیاده و تبلی ریز لشکر روژ ببن. هروها پیاده به دروان تکز دکه که لشکر روژ شر براکوژی دکه و روبروبوی چته آنگو گریلاین پککی دبه. لیدراسی ده چته ین پککی نه ایریشی پیشمرگه آن دکن و بمبه ین چاندی لسر ین وان دچینن وان به موشکان آرمانج دکن و چندین پیشمرگه ده انجام ایریشن چته ین پککی ده شهید بونه. حتی وکنها یک چته پککی لسر دست پیشمرگه لشکر روژ نهاتنه کشتن. سیاستمدار علی تمی جارکره راکاند که ارمانج فشارا چکدارین پککه لسر مالباتن پشمرگین روش دا که تکزی لسر درسوزی خواج رژیم سوریه را بکن. خویا پیاده پشتی که امریکانان مبعوثی خواه جارا قدن شاندن که بشین شرق فرات دوی دمی نزک دوی مبعوثی خواره خویا اوانا کسی نزکی پککه نخوازن و مثلا یعنی چهار سریک واردین چهار سریک سیاسی واردین استباق دکن به مسئله دخوازن ضغطه لخلکه بکن من از بیشتر برکت خازن هنی که خلکه تهجیر جی بکن یعنی و ایدن جی دخوازن رسائل ناج رژیم را بشینن رژیم جی رازی دکن انو کسی که پیشمرگه روز داغریده امکان ضغطه رو بکن یا می تهجیر بکن یا جوی آوانا ضغطه زارو که خواب بکن جناب پیشمرگان در کنه من از بیشتر باید تشکی افلاس سیاسی جاره کدنه و تأثیر خوات النبي يعني تأثير كردي نا وانا حدد كنا بهذا ولا بكك حدد كي أو كردي هر نسري ولا نسري أمريكان أوانا خديبة مشروعنا وأوانا دم نزيك دا كورن شرق فرات وبهذا رونية وتشكي درجي تماشاوان أركي ورباز را دبیجم یعنی شخابیر مکه هیرو امریکانان تدخل ترکان سکناندن مهکی ولا دمها سکناندن حتی قصد وگری لسری راست وگری او انجمن اجتماعی ها بکن وقصد جي تعهد كريه يعني 5 نقاط جي بركي امريكان را تاكيد كرن وياك جي حمايه النفط بكن ياك جي ميليشيات ايراني جوي هرمي شرق فرات درخن فايمن ازبيجم قصد وقول لي امريكان لانه بديل التدخل التركي او زونجار كذا التدخل التركي لشرق فرات شبه او ضويه وانطي يعني موضوع الكردي او ياك جي دبي ونو انجمان الاجتماعي الكردي الهافكن ووقتي والهافكر هيجرون او الهافكن ونو وجهه عربا الهافكن تشكي قالكي جنيق الجامعه امريكان وقت امريكي تشوبو راقي وجهه عشائر نشتبو ديرازولي نشتبو وشروطي حمايتي قصد هيرونيشتي تركان شرقي فرات كبن ياك دبي انجمان الهافكن يعني ياك وإيد ديانجي بركي مهنك جوتن هناك نجوتن إيدني جارة كدني دبي كسي بفككة ده جريدة أو أنا نبلت كن حرس القديم وقائمة جم أمريكانا هي تشارلز كاسد دبي وانا جهريمي شرقي فرات در كبن يعني. هفپیمانی نافدارتی دبیجه که هزا پیشمرگه هفپیمانی مایه و جه باوریه و او شانازیه به هفپیمانی خواه ین پیشمرگه دکن. هفپیمانی نافدارتی لدیجی داعش لسر و پلا خواه فیسبوکه
گوت کو هزا پیشمرگین کردستان هزا خودان کارینه و جه باوریه و ام شانازی به هفپیمانیا خوا به پیشمرگه دکن جالی خواه کولونیل تود بروز جگره رهبریا کما روشکاریا لشکری یا هفپیمانیا نافدولتی گوت کو پیشمرگه روزانه روبروی داعش دبن و اولهیه بو خلق برقرار دکن و پیشمرگه هزا خودان کارینن تایبت و بردوام ده آمده باشی دنه. روشا خدمتگزاری لسرانسری روجاوای کردستان بهاتن ورز زوستان بهتر خرابتر بویه هم جبر پیدابونا کریزا الکتریکی و هر جبر بهابونا کلوپلین تایبت بچاندنیه و بلندبونا نرخ سوتمنیه. لسرانسری روجاوای کردستان روشا خلکی هرکودچه خرابتر و آلوستر دبه. جسدما خرابونا روشا خدمتگزاری لتوای باجارین کردی یند بن کنترل پیاده دا. روشا ولاتین بهاتنا ورز زوستانه و کیمبونا الکتریکی و بهابونا نرخ سوتمنی جالی ریوبریا پیاده و بهتر بویه. هر وها بهابونا نرخ کلوپلین تایبت بچاندنیه وکا دخلودان و علاوین جوتکاران و بلندبونا نرخ سوتمنی و بهابونا جوتان باندورا که خواه مزن سر چاندنیه دکه به تایبت کیمبونا گنم دبا سدم کو گلک جوتکار زوین خواه نچینن. ده همان دمه دا خلق چند دمجمیران لسر سرای رادوسته تا کو چند لتر مازوت یان بدونک بنزین ور بگرن. تاوی کو روجاوای کردستان جه خیر و بارین سوریه همیه. به تایبت بترول و جهوگانم لی افکریار بتنه لسر باجارین کردی ته سپاندن درس کرنا کریزند دمکداته کو پیوستا جوتکاران بو سوتمنیه هیا تا کو کسکای آف بدن ندما بلند کران نرخ سوتمنیه و کیمبون و بلندبونا نرخ گنمه کو هر تونه گنم بهترین میلیون کو 750,000 لیره سوری تفروتن هر وها نبونا همی جورن سماده آن کیماوجی جدارن خوجهی دانزانین کو افکریز دمکه درجه لروجاوای کردستان هاتیه هوله و بیا سدم کو بصدان مالبات درب در و پنبر ببن. رهبر گشتی رقصنا جودی محمد حسام لکردستان بحثا پیشنگاه جه هیویه یعنی درفتا هیویه کرکو آرمان جه پیشنگاه وینه کسی وندا کری ورنه پیشش کرن و وینه ورواندین وان نین جه بیر کرن. رخراوة جودي بو كوموك وكشبيدان باريكاريا شبكة هاي المفقودين كردستان العراقي وبتنسيق بلجنات دولية لشو المفقودين ICMP هر هوها بتمويل الاتحاد الأوروبي معرضك حاضر كرنا تنظيم كرنا ورجاء إينيبي الفندقة كابيتول الساعات 6 حتى الساعات 6 بي دوي معرض هذا مبنى في مكرية فسحة أمل فالا هي وچند تقريبا شبينجي حتى حفتي لوحة وورنا عرضاندن أرمانجا في تشالاكيا مجي موضوع تخليدات ذكريا أفكسي مفقود مواجبير نكن باش داربونا خلكي مفقودين في تشالاكيا هذا باش داربونا قالك رسامة في أو هذا موضوع مفقودين بموضوع رأي عام موضوع كي نوي جبير كرن موضوع كي وري خلداندن موضوع كي ببي أي شهر سرقة سياسيا دستوري بشروج ده موضوع مفقودين بعين اعتبار وري جهكرن يعني. هروها أحمد ملعيسى انضم تورا كسوكار المالباطن وندابوي بانك دكاك وبجدارية ده بشنجها فسحة الأمل بكن داكو ياكل باجاري هولير ديورا دار خستن وما بعد جيفي تشالاكي كودوزا كسوكار وندابويان نين جبير كرم. ام كواك تورا كسوكار وندابيين سوريا بعربي جرد بيجن شبكة أهل المفقودين السوريين بالتنسيق بمنظمة جوديرا ام روجا إني ساعات سي معرضك لدارخن جا ام بهيفينا هر كسي خدي مفقودين انو كسوكار ودوست وانا هبن لأف معرض نافي فسحة الأمل حاضر بن أرمانجا ما جفي معرضك ودوزا كسوكار وندابوي نيج بيركرن وببه رايا جشتي بله تماشاوان برز به وی او هم گشتن داویا بولتن اخوا هرشاد و بختور بن.